বেকার যুবক নিশ্চিত দেওয়া আমার দাবি। সাইলো শিল্পী ঠিকাদার মজলিস মজুরি আমার দাবি। আমার দাবি ন্যায্য দাবি এমসেল তুমি মানিয়ে নিও। আমার দাবি ন্যায্য দাবি এমসেল তুমি মানিয়ে নিও। যতদিন মানব অফিসে এখন লড়াই হবো। যতদিন মানব অফিসে এখন লড়াই হবো। শ্রমিক কথা জিন্দাবাদ। শ্রমিক কথা জিন্দাবাদ। भारत माता के वंदे वंदे। हमें तो आपण मान कथा अनुसार एचपी तो आम लागू कर बैकडेट भी लागू करेंगे 25 न 23 भी लागू करे है आपणकर न्यू एम्प्लॉयमेंट आम एरिया लेवल कथबार्ता करूँ एरिया लेवल जहाँ कि प्रोब्लेम आसो आम पाखे किसी प्रोब्लेम कौन हम आम पाक लिखिदेवे आम देखू सर आम 25/9/2023 कॉन्ट्रैक्टर भी लिखी दे देछि हम ओडिया लिखि सर सेइटो समान पैसा पाइबे हां पैसा पाइबे एरिया दशा मिलिबो ना हां एरिया पछि नोट आज लगा जे एरिया रे मिलिबो ना हला तेणु आपण माने एरिया एबे तो प्रेजेंट पाई जे एरियाटा पर जे कैलकुलेशन करि दबो या एमबी सर ठीक अछि आपण कथा को हमें माने सम्मान सर हम ताले सर जो पिला सर नीतीश भाई जिंदाबाद। रमेश प्रधान जिंदाबाद। धर्मेश प्रधान जिंदाबाद। रमेश प्रधान जिंदाबाद। अन्य क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक मैंने दीर्घ दिन पर एवं अनेक संघर्ष पर एचपीसी दरमा पाइबापी हक विवेचित होती एने विप्लवी श्रमिक नेता रंगाधर नाहक इंजीनियर मनोज प्रधान समाजसेवी विभूति साहू और सरपंच डेरा सरपंच गीतीश प्रधान एने आईनजीवी दयासागर मिश्र प्रकाश महारणा आंदोलन करी आसुले एवं यही संघर्ष सह ठिका श्रमिक समर्थक करुथिबारु नेतृवृंद सहित सम्बलपुर बुला हेड ऑफिस कार्यालय ठारे गणधारण देते आंदोलन कर शेष एमसीएल उच्च पदाधिकारी माने श्रमिक मान आसी चिठी और दाबी मानिने तेणु एचपीसी दरमापाई खुशी मनवाई आज सबू ठिका श्रमिक मैंने एकजुट हो समस्त आसी नेतृवृंद समत जन सहित बाण मिठा बांटी खुशी बनवार लगी आज तालचेर साइल सीएचपी ठिका श्रमिक मैंने कम कर बहु आनंद उल्लासित हो रंगाधर नाहक को अशेष अशेष धन्यवाद जनवा सह कृतज्ञता जनइंट और श्रमिक नेता जिंदाबाद कही नारे कंपी उठी तालचेर साइल सीएचपी पिला मनरे प्रथम तो मुझे श्रेय देवी आमर रंगा भाई को आम विभूति भाई को आम मनोज भाई को जी कि आमर लिंगराज क्षेत्र साइल सीएचपी ठिका श्रमिक मानकर हक आज दे पारिछंती बहुत दिन है संघर्ष चली किंतु तांको प्रचेष्टार आज आम ये आम बहुत गर्वर कथा जहा हूँ से आम बहुत लड़ी आमर एचपीसी एवं नुआ पिला मानकर नियुक्ति आम से सब ये रखी आपण देखो मु प्रथमे धन्यवाद देवी आम साइलो सीएचपी जो श्रमिक भाई माने अच्छी एवं आम तालचेर अंचल जो बेकारी भाई माने अच्छी जो माने क्षतिग्रस्त खनि द्वारा क्षतिग्रस्त होती जो बलिष्ठ संग्राम थिला दीर्घ 3-4 वर्ष जो संग्राम थिला आम एचपीसी साइलो सीएचपी एवं अन्य कंपानी जो श्रमिक भाई माने अच्छी दाबी कर आसुलु तेणु आमको खनि कर्तृपक्ष आमको जानुआरी शेष सुधा एचपीसी पेमेंट दे बोली लिखित प्रतिश्रुति देते तार फलस्वरूप आमे पुणी तालचेर हिंगुला माटी माँ समलेश्वरी माटी 9 तारिख दिन आमे गणधारण बसीलु तार फलस्वरूप आमको एमसीएल कर्तृपक्ष लिखित प्रतिश्रुति देले एचपीसी समस्त साइलो सीएचपी तथा केवल तालचेर नुहे कोल इंडिया समस्त साइलो सीएचपी श्रमिक भाई माने एचपीसी मजूरी पाइबे तेणु आमे समस्ते धन्यवाद दौचु एवं आमर जो निजुक्ति समस्या अच्छी स्थानीय अंचल जो बेकारी भाई माने अच्छी
ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏଇ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇନି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏ ସଂଗ୍ରାମ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଜୋରଦାର ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆମର ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ଆମକୁ ସବୁ ସମୟରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୃଦୁଳା ଭାଉଜକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ତାଳଚେରର ସମସ୍ତ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଆମକୁ ଶୀତ ଏବଂ ଖରା ଏବଂ ଯେଉଁ ଧୂଳି ଧୂଆଁରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତାଳଚେର ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିବି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନଙ୍କର ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆମେ ସଂଗ୍ରାମକୁ ଜାରି ରଖିବୁ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିବୁ। ତେଣୁ ଆଶା ରଖିବି ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ। ସବୁ ଦଫା ନେଇ ଶ୍ରମିକମାନେ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି କରିଥିଲେ, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଆପଣ ସଫଳ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଲଢ଼େଇ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଠିକା ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନଙ୍କର ଲଢ଼େଇ। CHP ସାଇଲ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ଆମ ଶ୍ରମିକ ନେତା ରଙ୍ଗାଧର ଭାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ମାସାଧିକ କାଳ ଚାଲିଥିଲା, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଚାଲିଥିଲା, ଆଜି ତାର ସୁଫଳ ମିଳିଛି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଠିକା ଶ୍ରମିକ ସାଇଲର ଠିକା ସାଇଲ CHP ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନଙ୍କର ନେତା ରଙ୍ଗାଧର ନାୟକ ଭାଇଙ୍କୁ ଏବଂ ଏ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତାଳଚେର ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଚିନ୍ତିତ ଆମର ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବି ଏବଂ ଏହି ଲଢ଼େଇରେ ସବୁ ସଂଗ୍ରାମୀ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଶହ ଶହ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ତାଳଚେରରୁ ସମ୍ବଲପୁର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ବୁର୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ଯାତ୍ରା ଥିଲା ତାର ଆଜି ସୁଫଳ ମିଳିଛି। ଏହି CHP ସାଇଲରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମୀ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଆଜି CHP ସାଇଲରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନଙ୍କର ଇଏ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳିଛି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଆଉ ଥରେ ଏଇ ମାଟିର ପୁଅ, ହିଙ୍ଗୁଳା ମାଟିର ପୁଅ, ଯିଏ ସଦାସର୍ବଦା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏବଂ ରଙ୍ଗାଧର ଭାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଠିକା ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମରେ ଆଜି ଯେଉଁ ସଫଳତା ମିଳିଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଯୋଉ ଶ୍ରମିକମାନେ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି କରିଥିଲେ, କିପରି ଭାବେ ସଫଳ ଆପଣ କରିଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଳଚେରର ଠିକା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଲଢ଼େଇର ଇତିହାସରେ ଇଏ ଗୋଟେ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ସଦୃଶ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ HPC ପେମେଣ୍ଟ କିଛି ପ୍ରଡକ୍ସନ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀର ଠିକା ଶ୍ରମିକମାନେ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସାଇଲୋ CHPର ଏଇ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗା ଭାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଗତ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତାର ଲଢ଼େଇର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି MCL ବାଧ୍ୟ ହୋଇନା ମାନିନେଲା ଯେ ସାଇଲୋ CHPର ଯେତେ ଠିକା ଶ୍ରମିକ କାମ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ HPC ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। ୟା ଫଳରେ ଆଜି ଲିଙ୍ଗରାଜ ସାଇଲୋ CHPର ଖାଲି ଶ୍ରମିକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେନି, ତାଳଚେରରେ ଯେଉଁ 7ଟି ଖଣିରେ 7ଟି ସାଇଲୋ ହେଉଛି, ପ୍ରାୟ 2000ରୁ 2500 ପିଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ HPC ପେମେଣ୍ଟ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ HPC ପେମେଣ୍ଟ ଦରମା ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କର ଦରମାର ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି 12-13 ହଜାର ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ 25ରୁ 28 ହଜାର ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ପାଇବେ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସେଠିରେ ଯେ ସେ ପିଛଲା ଭାବେ HPC ପେମେଣ୍ଟ ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ତା ଫଳରେ ପ୍ରାୟ 40ରୁ 50 ହଜାର ଟଙ୍କା ଏମାନେ ଏରିୟର ହିସାବରେ ମିଳିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଳଚେର ଇତିହାସରେ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ସଦୃଶ। ଆଉ ଏ ଲଢ଼େଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳ ରଙ୍ଗ ଲାଗିଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଯେତେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆମର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆଉ ଆମ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁ ସାଇଲୋ CHP ଲିଙ୍ଗରାଜର ଠିକା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ ତାର ଫଳ ମିଳିଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ତ ମୂଳ ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ରଙ୍ଗା ଭାଇକି ଦେବି, କାରଣ ସେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏ ଲଢ଼େଇଟା ଗତ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଏ ଲଢ଼େଇର ଫଳ ମିଳିଛି। ଆଉ କିଛି ଆମର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ତାଳଚେରରେ ଯେଉଁମାନେ ଗତ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଚିଠି ଦେଖେଇ ନାଁ ନେବାରେ ଧୁରନ୍ଧର। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାଇଲୋ CHPର କେତେ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କେତେ କ'ଣ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେଟା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ଯେଉଁ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ସେଟା ହେଉଛି ଅତି ଶର୍ମନାକ କଥା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତାଳଚେରବାସୀ ତଥା ସମସ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତାଳଚେରରେ
साइबर सेक्रेटरी रंगा भाई आउगी साइबर सेक्रेटरी जिंदाबाद 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 साइबर सेक्रेटरी जिंदाबाद 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 रंगा भाई जिंदाबाद 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 रंगा भाई जिंदाबाद 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 रंगा भाई आउगी रंगा भाई आउगी रंगा भाई जिंदाबाद 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 रंगा भाई जिंदाबाद 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 साइबर सेक्रेटरी कर्मचारी जिंदाबाद 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 साइबर सेक्रेटरी कर्मचारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद